Kembali sibun ni pibaro sa season 4 kani ke video ke bamta an pentip siapi ya ki khobor lakam sipai ITBP Indo Tibetan Border Police Force ya kini ki pos in priang kencai bersendrang ya ladon na priang jampi ki bakwa ban apply ya kini ki pos sing bah ban pe ya kini ke video ado bandakot senang ba pentip kumno ban apply ka kelas ban yo ban apply kelas 6 bat kiwe kijing dan kam kabadai sepang ne kipus sipai tekum ta namar babon na pedang jong di bacan car ya ka kelas banyo kam andre yakini kipus kisim ya ki kelas dan sajarong bapila ban apply bat pun na pedang jongi kibayo ban apply ya kini kipus ka online application ban shop media ki application menikong kalau apply nado ka tarik agos batkan kod hado expo tarik ndrei menta kilapan kalapat ya ka tarik ban apply kata kadai nado live tarik agos batkan kod do at kena tarik September ajar apsau namar bagidan kidau bagi melak bantip itu kibelada ban apply haka kera tarik agos om lele kin pedang baik ya ka application form kejong pi ini apa jaki kerdang jong kipus Head Constable Dresser Veterinary Mil kine tang kisenrang UR Sauteli SC Umdan ST Iway OBC Lai IWS Umdan bat jong kikentai tang haka UR Iway dan Constable Animal Transport Mil kine tang kisenrang UR Sauteli SC Kadway ST Sipau OBC RPR IWS Sipau Constable jongki kentai ra UR SCR STR OBC Sau IWS R bat Constable Kenelman tang ki senrang lightly UR SC Umdan SD Umdan OBC IWay IWS Umdan ka total pos kalong sispa arpra teli baro kajing siu yakine kadai arpsan hajar sanspa ado prapuwe jar sispa yaki head constable Dresser Veterinary bat Constable Animal Transport bat Kenelman kadai apwe hajar newspa ado undup kanda hajar sispa bat plus saka allowance pinyo apwe hajar newspa ya kan puai saki arpulai hajar lane arpsau hajar kinpoi tekasnem bapila ban apply Head Constable Dresser Veterinary and Constable Kenelman kadai katpra ado arp newsnem bat Constable Animal Transport kadai katpra ado arp sansnem plus bat ke relaxation sansnem yaki SC ST kategori ya endal kain lang ya ke relaxation katpra ado arp new kanpoi ado katpra ado live pasnem bat katpra ado arp san kanpoi ado katpra ado live pau educational qualification ka kelas jongki head constable kadai 12 pass from a recognized board bat ka diploma lane certificate sisnem kabadai jeng ka veterinary bat constable animal transport bat Kenelman bapila ban apply kadai kelas 10 tekandon ka PSD bat PET kajing mare bat kajing tau ya ka haj bikin pak le iswa ya ka physical efficiency test PET yaki senrang kares 1.6 km to be complete with 7:30 minutes kajing mare kadai way 10.2 km bat pidai ban pendap aka new minute sitang lada pilatam yaka new minute sitang kamut pilado depan kre ha kenang bapinyo barnang ta kanton ka long jump kadway fit bat pinyo lai chance tam yakata pimyo shu bat life put siteng high jump kaneru lai chance kin ai yapi de practice bahaya ka long jump ka high jump bat ya kacing mare kenang bapin la yakine baro lai teli nakabanta ki kentai kadai praspa meter race bat pindai ban pendep ha ka sau 9 minit barnang ta ka kendai fit long jump 3 chances pinyo nang ta saka high jump
Peneru Laisin Chances Pinyo Te practice bah kenang bapinyo yakine baro Anda pila qualify yakine baro pinpoy sa ha ka PST Panteu ya kahaj bat ka chess Kahaj ka badai jongki head constable bat constable Dengan yapet ya kahaj relaxation ka badai jongki ST kategori Ta kadai chi spa underbar point san cm ka chess kadai rapway cm expand bat on expand new punrew cm ka badai jongki senrang Kahaj jaki kentai kadai chi spa sanpeu cm Te enda pilabiang ka jingteu kahaj ka chess bat kibikiway Te pinpoy saha ka written exam kabadai si spamak baro Tiki subject jongki head constable dresser veterinary kadai general awareness san question san mark quantitative aptitude reasoning san question san mark general english san question san mark general hindi san question san mark veterinary medicine and treatment kabadai kadai prapau question prapu mark Kapor bantu exam kadai arkenta Badia ki constable animal transport general awareness general knowledge option question option mark knowledge of elementary mathematics option question option mark analytical aptitude and ability to observe and distinguish pattern option mark option question but basic knowledge of the candidate in English in lane Hindi option question option mark Badia ki constable kadai general awareness san question san mark quantitative aptitude reasoning san question san mark general English 10 question 10 mark dog handling kennel man management berapa question berapa mark Denamar bagi don hala ki jong ki subject jong ki constable but head constable Te penkrek bah bat pule bah ki kot praktis bah ya ki sun kam baro nang bapinla bah ya ka written exam Te enda piladep ya ka treat test baro kin sapenmi merit list katkum ki mak ki jong pi Itu ki basya merit list inpoy sa ha ka medical but document verification ka cut off kadai live 100% endai pidai ban cross ndruk pau lane nyupau chaneng nang bapinyo Teka exam sentar pat ki klem ong endrai enda pilayo ya ka admit card ke jong pi sensitif AE banto ya ka exam Teban apply pihak ban let ya ka official website jong ka ITBP dengan sabu rupa ka description below ka jingsew ya ki application form UR pada opsi kadai si sepatingka badia ngi ki SC ST kategori don kam bansew kadai free Tetang kini ki jing pentip bat sapen krek ba ya ki jing kam baro blesibon in safe dupat